بلاش بلاش ہے ویڈیو بلاش ہے پیسے نہ لے ویڈیو بلاش تھی رہی ہے کتنا رہا ہے. السلام علیکم. سبزی منڈی سعودی عرب دی رش ہے سبزی منڈی فل سبزی منڈی وڈی ہے اترالے آئے اتنے فل وڈے دے پہ سبزی منڈی لڑی پئی ہے ڈنڈے پہ فل ٹماٹر مرچاں وسل رش منڈی چاہے ہوتے ہیں سبزی دینا اپنے واسطے سعودی عرب. السلام علیکم کیا حال ہے جی یوٹیوب چینل شہزاد اسٹوری سبزی منڈی ہے چاہے ہوتے ہیں سبزی دینا سبزی دیتے پہ رش منڈی ہے فل سبزی منڈی ہے رش دیتے پہ سبزی وغیرہ ہمسا ریال 2 ریال 5 ریال 6 ریال 7 ریال 8 ریال 9 ریال 4 ریال سبزی فروٹ منڈی سبزی وغیرہ ہاشا فروٹ سارا کچھ ٹماٹر نہیں مٹر وسل مرچاں آلو گوبھی ٹماٹر کھجور بھی ہے منڈی 5 ریال دیتے پیسے لاتے ہیں 5 ریال 3 ریال 2 ریال 1 ریال. بھنڈی بھی ہے بھنڈی 12 مہینے ہر شے ملتی ہے اتنا سعودی عرب 12 مہینے تیل پہ تیل ہر شے مالٹے تیل سیب کھجور ہر شے ٹماٹر مرچاں فروٹ دیتے پہ ہر قسم کا فروٹ ملتا اتنا سبزی منڈی مالٹے ہیں فروٹ سیب مالٹے امرود لاتے ہیں پیتھے ہوئے ہر شے کھجور بھی ہے یہ چین شکر ٹھنڈی ہے امرود بھی ہیں یہ امب ہیں امب بھی ہیں نبوئے وٹاؤں تے کھیرے تے گوبھی تے ہر شے لئی پہ ہیں پاکستانی ہیں. کیا ریٹ لئی پہ اچھا ہوں دے ودے حالی دیتے پہ پیٹ بھنڈی بھی ملتی پئی ہے حالی اتنا سعودی عرب بھنڈی بھی ہے ہر شے ہے یہ دھنیا وغیرہ تے ہر شے اتنا علیحدہ علیحدہ تھیا اسی دھنیا دا ہر شے دا پالک بھی ہے مولی بھی ہے مولی بھی ہے اتنا ہر شے ملتی ہے 12 مہینے ہر شے 12 مہینے دیتے پہ کتنا وڈی منڈی ہے منڈی دے کتنا وڈی منڈی ہے وسل بھی ہیں ٹماٹر بھی ہیں کھجور بھی ہے اتنا ہر شے ملتی 12 مہینے لے لو کیلے لے لو فروٹ سب لے لو فروٹ منڈی ہے کیلا سیب ہر شے اتنا ملتی ہے دیتے پہ کھیے سی لدے پہ علیحدہ علیحدہ سبزی منڈی ٹماٹر وغیرہ سب کچھ گوبھی یہ دیکھو سارا کچھ ٹک ٹک بنا رہا ہے ہاں ماشاءاللہ ویسے ویڈیو بنائے دیکھنے کے لیے بعد میں دیتے گا دیتے ہوئے آلو وغیرہ سب کو وہ بہترین آلو ٹیٹ آلو ہے ٹیٹ ہوتے دے ہوئے استاد بلاش بلاش ہے ویڈیو بلاش ہے پیسے نہ لے ویڈیو بلاش تھی رہی ہے کتنا رہا ہے وہ اپنی زبان دس اچھا اچھا وہ کیا ہی
थूम अदरक ये कितने का है? थूम अदरक, थूम भी है, अदरक भी है। या صغير في 13 في 8 ريال. वसलन وهذا شاهد كمان سكون لستة صوب. हाँ दे था सुत्ता था पिया ही बिया चतरे ना नहीं दे था الله ده بندے ريال کھڑے بنے. रियाल बंदे पेन ہاں कित्थों निकलते पेन یہ ہن وچ سے ريال آ कित्थों निकलते पेन रियाल ओए सऊदी ने जेब में उठे निकलते हैं पैसे ایک سعودی نے گاوا پیندے کھنے گرم. हाँ मजे मारे यो ड्रावा मिले पिया यो बहु वहाँ पैसे ना मिलन فرات ٹرک میں थूम, ये थूम है, धनिया धनिया धनिया, वसल पालक, थूम धनिया वसल पालक, गोगलू आलू हिको है मंडी बहस थी नहीं पी इतना भी बहस रहने होने पाकिस्तानी बहस हर जात लाजिम होनी ये सब्जी मंडी है सामान हिद्दी ने वेने पे गड्डी रखन ये सामने गड्डी खड़ी है गड्डी सामान रखने पे ये सामने गड्डी है खाली बिया सामान जिनमें वाल वापसी वेने पे हैं बिया सामान दिन मंडी है ये सब्जी मंडी ये नाल मस्जिद भी है सब्जी मंडी है बहुत बड़ी सब्जी मंडी है छोटी सी नहीं बहुत बड़ी है ये नाल इतना तरह उत्ते ये सब्जी मंडी का नाम है ये सामने ये झूपरे छुपरे लदे पेन माहौल बनाई पेन सारा अंदर नहीं तो रास्ता है पहाड़ दा हर पासू रास्ता ही ना पहाड़ दा ये भाई सब्जी दिंदे पे हैं लेटे पे सब्जी बैंगन बैंगन मंडी दिखे रश गड्ढे ना और रश है हर पासों मंडी है सब्जी मंडी फल फ्रूट भी मिलते हैं सब्जी हाँ क्या हाल तैयब वही मियाँ पे है सब्जी मंडी कितना खूबसूरत है फ्रूट वगैरह हर्ष है ये सब्जी रश कितना खूबसूरत लगती भी है सब्जी मसाल फ्रूट हश है देते पे फ्रूट पाकिस्तानी लाई बैठे देते पे फ्रूट वगैरह हैं ये अंगूर हैं अमरूद हैं हाँ भाई कितने का छोटे का 15 रियाल था ये 5 रियाल था हिंदवाना भी है ये बड़ा 15 रियाल ये 5 रियाल हिंदवाना ये 5 6 पीस रियाल 6 पीस 10 रियाल शक्ल चाव मुशक्कल मुशक्कल टमाटर है 4 रियाल चावल 4 रियाल टमाटर
गोभी है सब चलो रे 70 बार یہ بند گوبھی بھی ہے، مالٹے بھی ہیں، موسمی بھی ہیں، ہر شے ملتی ہے. بند گوبھی، موسمی، مر مرچ سبھی ہے ابھی. دے پہ سبزی وغیرہ ٹماٹر مرچاں ہر شے سستا بالکل ہول سیل تے بالکل بینگن وغیرہ سب کچھ. منڈی ہے سعودی عرب کی بہت وڈی منڈی ہے. اتھاں ہر شے 10 ریال 5 ریال 2 ریال 10 ریال دا کارٹن 15 ریال دا کارٹن. سبزی منڈی سعودی عرب دی یت کا ہر شے سبزی منڈی 5 ریال 2 ریال 3 ریال 4 ریال وصل. بینگن 10 ریال 15 ریال 20 ریال 30 ریال 10 ریال. بیر ہی نہیں ہیں. کھیرے مٹوں کھیرے مرچاں مرحبا. پوری منڈی ہے سعودی عرب دی سب کو بڑی منڈی. چار دانا جاؤ